tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, Jenny anak ko, sa di naman ang tipapanam. Iti ayan ni Ninang Lily, kani Ninong Carlos nanang. Ay nawa, di mo ibaga, dumawat ka mo, titi kwarta kadakwada. Isuda lang ti saan ko pa yan nadawatan nanang. No adda itad da kwarta, di makumpleto ti budget ko para iti cellphone akayat ko agatangan nanang. Jenny anak, amumot ti kasasaad ni Ninong mo Carlos. Paskwa ita nanang. Imposible mat awan ti kwartada. Inalayo pa'y laang mat idaan Ninong kaninang ko no kastamad lagayam. Jenny anak ko, saan a kwarta ti basehan no agpili ka iti Ninong wenno ninang? Basta, mapanak dumawat kadakwada. Amok nga ado ti kwarta ni Ninang Lily. Ni Ninong Carlos tijak sigurado. Ay apo, man ano nga min ayano aguray kalatta? No kasta ti aramideg, sigurado nga awan maawat ko nanang. Ne, tatang, apay akasta ti langayo. Jak magustuhan ti kasjaya panagsasaot ti anak mo, Mila anak ko. Ay, kanayon kumot abagbagaan tatang, dimot dumngeg di anak ko. Naruam tumot nga main. Alabayan nyo, tatang. Kasaritak to dagiti ninang kandinong na. Rumbang laeng. Sana nasaya at kasta kapanunutan ti apo kaok. Agtugaw kayong tatang. Tamang idasara kiti kanon tayo. Ayaman ako na, Mila anak ko. Anya ti kayo tiyo asidaan. Adobo, wenno, sinigang. Ay, uray anya ditan. Sa anak mo't anapili. Merry Christmas, Ninong Carlos. Si kamot gayam, Jenny. Merry Christmas mo't kan ka. Ada samot na lipatam, Ninong. Ha? Paskwa ita, Ninong. Nalipatam samot ti regalo. Ay, unhag pa so. Adamat binungon ko a regalo aparakin ka, sakpay ti kunam. Inagas ko kumaiti ayan nyo inton bigat ng imay kamay. So nga itad ko itan. Ay nawaw, anya nga ti regalo yung kanyak, Ninong. Sigurado ak magustuam na jay. Mabitla nga, tamapan ko alaay. Ay nawaw, anya nga ti linaon day ta a paper bag, Ninong. Sigurado ak magustuam tilinaon na ito a paper bag, Jenny. Una yun? Stuff to'y siguro mananday ta. Husto ka. Lukatam tay paboritom a kolor ti pinili. Saan nga stuff to'y ti kasapulak, Ninong? Ha? Kwarta ti kasapulak, Ninong. Chipla unay matirigalo yung kanyak. Kwarta ka di ti kayat mo? Ay, adapay mo't nabati sa nga gasot iti wallet ko. Iso lang ti maitid ko ken ka. Diyak pa nga min naalat itangdan ko. Uray di kay latan mangtid, Ninong. Mapanaklatan iti ayan ni Ninang Lily. Sigurado adakkel man ang titid na kanyak, kas idi na palabas a Paskwa. Pasensya kan, Jenny, ha? Saan ba't nga min ang baknang to yung ninong mo? Dayta ka ti parikot kada kayo. Kanayon langan nga ibagayo nga awan makukwar tayo.
Merry Christmas, Ninang Lily. Oh, Merry Christmas ba't kan ka, Jenny? Oh, regalo para kan ka. Ay na wow, agyaman aklaunay, Ninang Lily. Awan na nyaman na. Naimbag kayo pa'y. Tinawan nga damayaw awat yung kanyak akwarta. Saan akas kinininong Carlos? No saan nga istaff to'y, badumat. Kat awatam lata Saan kami matngabin nga agpada iti estado iti biyag. Saan abado kan istaff to'y iti kasapulak, Ninang? Anya? Okay lang. Adda kayo matabak ng aninang ko. Ay nawaw. Agyaman aklaw na iti da ito'y akwartahan, Ninang Lily. Magatang kumatlangan ti cellphone na kayat ko. Oh, apayakas na ti panangkitam kanyak, Mama. Ay, mapayakas jay anak mo iti bunyag, Lili. Nagmadik ti rumrumwar iting hiwat na. Uray siyak. Diyak mat magustuhan ti kas dyan nga ibagbaga na, Mama. Nairuam nga may nakasta. Kwarta laeng tiyaw awat mo kinkwada. Wan nga rod, Mama. Saan? Ada saya at mapanay kumkumpara. Dagiti ninang kaninong na. Imbis nga agyaman, dati mayawat kan kuana. Saan? Tagpili mo. Di kay madanagan, Mama. Inton sumaruno. Kasangay naman wano Paskwa. Saanan akas ti regalo kan kuana. Tapno saan nga agruam. Nasay-saya at paino kasta, iha. Ay, manulang titawon na. Hanggang kastamatan, ti kapanunutan na. Tanda ka mo't kaya man, Jenny, apo ka. Sa dino ti ayan ni Nanang, Lolo? Napanitayan ni Antay. Ipakita ko makinkwana ti Blue Bills a regalo ni Ninang Lily kanyak, Lolo. Ay nawaw, kwarta man ay. Amom ka di, Lolo. Nilaang Ninong Carlos ti awan regalo na kanyak. Amin aninang kaninong ko kat nang tedda iti kwarta. Awan siguro ti kwarta ni Ninong mo akarlaw sa pauk. Amom ba ti trabaho ni Ninong mo? No apay-pay lang nga isutin nala ni Nanang aninong ko, Ure no awan kwarta di tao. Nasaya at mat na modelo. Saan mat a kwarta ti basihan? Ay, Pare Carlos, Merry Christmas! Kastamot kan ka, Marimila. Ay, kung naklakit din no, napan ka iti ayan ti kabsat mo. Saan na, awan mo't mga sikaso iti garden kan dingon at arakan ka. Kasta ka di? Ay, mabalin mo mo't nga ibilin ka da kami. Saanan, kumare? Mataktak kayo pa eh. Ala, okay lang ka da kami, pare. Ayun gayam. Si kaman langan ti pangtadak iti regalo iti anak ko iti bunyag, kumare. Ay, nawaw. Kunak man no, napan ni Jenny dito'y ayan mo itay, kumpare. Imay itay, di naman kayat ti regalo kan ko na. Anya? Meron nan tumot piman nga awan makukwartak. Ay, talaga da jengobing. Awan ti manaknakam na, pare. Anya nga ta naka-paper bag nganyawin mo mina anak ko. Ay, regalo man ni Carlos, pare. Ije, anak na iti bunyag tatang. Ay, naamom lang tinsawang ti anak mo itay, Mila. Ay, Amukon atatang. Di namanen maapresyar ti simple a regalo ni Ninong na kenkwana. ti kayat nakit kwarta. Ikumkumpira na pa'y nga ron lang itininang kaninong na itay simang pa'y. Ay, huwan nga ro tatang. Jak,
Ammo no nangalalaan na itikas dyan nga ugali na. Wal nga raw. Saan ka ba takas tayo day? Bayan nyo tatang, bagbaga akto inton sumangpet. Sana nasaya tikas dyan nga ugali na. Iso lang nga rodan ta na regalwan. Supay ti saan ama ka-apresyar mo't. Ay nawaw talaga. Maupay lang nagitininang kaninong nanukasta. Ay masyanak nga rod ka ni pare Carlos itay. Tamadlaw analiday tatang. Ada ako, nanang. Nasaya at mat. Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat, Jenny. Kitaan niyo ti kabarbaro a cellphone ko, nanang. Naimbaglangan takwarta ti intad dagiti ninong kaninang ko. Ni Ninong Carlos lang tawan inyawat na kwarta kanya. Ay nawaw. Masapul ka diha, kwarta ti mayawat ken ka, anak ko. Wen tada nga rod planok agatangan, nanang. Saan ka pinadakkel akasta? Praktikalak lang, nanang. Si kakit dimot. Ammom, Jenny, anak. Maupay dagiti ninong kaninang mo no kasta kalaeng. Di mo maapresyar dagiti regalo daken ka. Wen takwarta nga rod mati kayat ko, nanang. Ay, jak ammon no anya ti aday ti panunot mo, anak ko. Da kayo ka dito nangyawid iti dayto ya paper bag, nanang? Wen, regalo man ni ninong mo Carlos para kanuken ka. Apay lang ka inyawid yu. Saan ko lang arudan nga inawat? Ay nawa, saan ka man nagbali na kasta, Jenny? Pagyamanam kit dia, tauray kaskasano a kinarigat ti biyag ita, ket inkarigatan na ti gimatang iti regalo nga itid na ken ka. No kastamat lang ang regalo, uray saanan, nanang. Ay nawaw, aglablabos kan at talaga. An-anwag kumangay dayta, nanang. No kayat yu, di ko kayo latan. Awan na no kasta ka lang. Dumteng to ti aldaw nga awan ti maawat mo a regalo. Tadi mo mo't ammo ti mga presyar kadagiti simple abambanag a maipapaaiken ka. Kasangay ti anak mo intun umay alunes, Mila anak kao. Ay, awan nga rod tatang ang uray saan tayo pa nga agselebrar. Ay nawaw, sigurado asaan nga umanukot na jay. Namnamain naman ang tirigalaw na itininang kaninong na. Kas kumay di Pasko Kasaritak to dagiti ninong kaninang na. Ano mabalin, saan ko man akwarta ti itadaken ko na tatang. Nasaysaya at pay Narigat no may ruwam akwarta ti maawat na arigalaw. Pundo day tatang. Dakes pa yun ti rumrumwar itingiwat na no dagtuma. Anyalangan ti panunutan dagiti tao no kasta ti ipakpakita na. Day tangarod ti pagdandanagak tatang. Amangan no panunutan da saan ko man lang mabagbagaan ti anak ko. Oh, anya ti masapul mo, kumare. Ada ko mati napatag nga ibagakin ka, Lili, ading ko. Anya dayta? No, mabalin. Ay, saan ko man nakwarta ti itidyukan ni Jenny nga anak yu iti bunyag. Ay, uwan. Kasta talaga ti plano, kumare. Nadismaya iti naisawang na iti Paskwa. Uwan nga ron, mare. Di na mo't ammo ti mga presyar. Kasaritam tumatla ang amin aninong kaninang na. Uwan, mare. Kasta talaga ti aramid. Anya ti may imbaga ni milakin ka, Lili, anak ko. Numabalin, saan ka no akwarta ti itad mi iti anak mi iti bunyag, mama? Ay ka, wan, nasaya at no kasta.
Nakadlaw matgayam, mama. Saan nga binanasaya at tikasjay nga ugalian ti anak yu iti bunyag. Di naam mo ti mga presyar, mama. Nairuam a kwarta at ititadmikan ko ana, tunggal Paskwa kan kasangay na. Gusto lang, no kasta ti aramidan yaw. Ikan yaw iti leksyon, ta saan na nasaya at kasta nga aramid na. Anya ngay dayta binungon mo birthday gift ti anak mo iti bunyag anak ko. Sabon, tuwalya, kan bado, mama. Dagiti kadua maninang kaninungay. Isumat laang, mama. Awan ti mga regalo iti kwarta. Nasayaan ba? Kani Carlos, nakagatang kaday iti regalo na. Bagmat ti regalo na, mama. Gusto mo giday, no agpapada kayo gamit ti regalo yaw. Tapno awan ti magunana. Pudno na unay, mama. Saanan ang makapagreklamo? May kawalang siguro. No awan taw ti maawat na a kwarta. Happy birthday, Jenny. Agyaman naklaunay, Ninang Lily. Oh, at to'y ti regalo para kan ka. Ha? Anya nga'y tilinaon da ito'y abags, Ninang. Luktam to inton madamdama. Saan matan anak ka-envelope, Ninang? Taamok amas ka sa pulam tilinaon da ita abags. Okay. Ala, agpakadaak nga rudan. Ibagam to kaninanang mong agdardarasak. Sakto makiistorya kan ko no day off ko. Wan, Ninang! Madinsamat timod ni Jenny, mila anak ka. Wana, tawan tinaawat na akwarta. Kat birthday na ita. Alamat regalo, naawat na. Ay, kwarta siguro at tinamnamaan na, tatang. Ay, naruamay ni ti kwarta. Pagyamanak nga rudtang, tay manunggot dagiti ninang kaninong na itikid daw ko. Asaanan a kwarta ti regalo dakin ko na. Tani, agruwaman. Bareng makaamiris mo tayo ti apo kaop. Narigat no mayroam iti kwarta. Di nan maapresar iti simple a regalo, amaw awat na lukas ta. Pudno day tatang. Nasakit tirik na. Ta, saan na ang maapresyar ti regalo dagiti ninong kaninang na? Makapastoron mat, Nanang. Ay nawaw, apa yan? Saan tayo lang arudan ang nagselebrar iti kasangay ko? Awan pa'y naawat ko mataregalo. Na. Kano adamot naka-box? Kan naka-paper bag a regalo dagiti ninong kaninang mo iti salas. Diyak kayat dagijay, Nanang. Ha? Apay mat? Sigurado at chip dagijay. Diyak kayat ti chip a regalo. Jay kumamat naka-envelope, Ay nawaw? No kasta ka laeng, no di mo amo ti mga presyar kadagiti maaw-awat mo, ay sigurado, mauma dagiti ninong kaninang mo kan ka. Katpud numat, chip ti regalo da kanyak, Nanang. Di ka agsao iti kasta, Jenny. Amom, siyak nga inam ti maibabain iti kasta nga ugalim. Amang ano panunutin pa dagiti tattawa akasta ti sursurok ken ka. Ala, wanan, Nanang, kamalikot. Amo man ako, simple man a regalo ti maawat mo, uray anyaman dita, rumbeng laeng nga apresyarem. Ta isumat pi man ti kabailan dyan ang ted. Ay, nawaw!
simple a regalo kat apresyaran tayo kuma. Pagyamanan tayo kiddi, tanalagip dati mangted kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Taman siya, katuray. Ay, makita manday tabubot. Nabartag ka manan. Manunga aldawan nga arak ti sangsangwam. Las nga rodan itatawan bakit? Ay, awan lat amok bubot. Sika pay laang. Among nga din niya ti New Year's resolution ko bakit? Drawing to mananday ta ang New Year's resolution mo. Di mo sure bakit? Ay, nawaw. Maturog kakit din. San akong kumpormiti ibagbagam dita. Tamok asan tumatlang nga matungpal da kita. Sana pa ng barsak bakit? Imayak sa mga laki ti pulutan may. Ada pa ano buwan na bati ti Paskuasan ka na. Ala, ipapulutan mo amin na nagyantiref. Agtugaw ka pa ya, Maray. Agyaman ak Marisabel. Ala, adan sa mo ti saan nyo nagkinawatan iti asawa, Maray. Ay, asino ti saan apumudot ti ulo na iti kasjay nga aramidan day dya abubot. E di Paskwa, arak ti sinangsango na. Aging gaita, arak lata. Ay, wan. Nasalaw ko iti dalan di tay, Maray. Nabartag si ka. Tijak kayat, ipapulutan na mat amin na nagyan ti ref mi, Maray. Ay, nawaw. Nalabas mo tanti kasta, Mare. Ay, talaga, Mare. Iso ka na yun, anapudot ti ulok, takasta ti asawa. Ay, Mare. Malagip ko tinaistoryam kanyak, New Year's resolution nila kay Mau. Saan ka, day? Nag-promise kin ka. Asaanan nga agbartag, Mare. Ay na, 5 atawanan, akasta ti bagbaga na, Mare. Ngam drawing laang, tadi namat nga rod aramidan. Nelay, anak ko. Anya dyan nadamag ka, nag-apa kayo kano kun lakay mo. Wen anana, pinagsasawak manan. Na, apay manan anak ko. Di matan maumumang agbartak nanang. Nagbaro atawanan ngam agap, apa kayo manan. Wen tadi namat denggan ti sa una nang. Aging ga iti inomlat ta ti aramidan da. Urayan na siguro abakrang na ti ag-surrender nanang. Ay nawaw, si kaki dimot anak ko. Ay, si kanto mo laang at nakakaasin no agsakit nila kay mo. Ay, awan ti kwartami nanang. Numan agsakit day jay abubot, gapo iti kaiinom na, awan ti pagpa-ospital me. Baka amumatan amang itaray iti bagina iti ospital. Ay nawaw. Ay,
Una yung tikasta, Nelly, anak ko. May pusan di pulutan ta pare daw. Napanak mangala sa dapin na bati tiripmay. Namartekan pari bubot. Sa mesa, makaungat ni Marinele no irwar mo amin na nagyan tirpiyaw. Sanak pa na bartag paray. Agida kakide ta maturok ta paray. Sika akit di mo paray. Kabalak pa mad. Kabalak pa iti tamandar paray. Tama. Makitam. Ang mga numadonor taulong paray. Makapasulak pa ikitin. Dalag mo na yan paray. Dumaka paray. Narikat yung aksidente. Di bali ata, akali di matita paray. Last nga inom ta na ito, yan itatawan. Sa bali mo na itong New Year. Sakto ti guraan ni Marinele. No, ipilit mo ti kayat mo, pari bobot. Umay ka pa'y manchain, anak ko. Tulungan nak pa'y man ditoy. Ni tatangay, sa dino ti ayan na. Di matan matatao dito'y balay, nanang. Ay, jak mo, anak ko. Ada siguro manan iti ayan ti kumpare na ah. Amang ano na bartek tumanan nga agawid, nanang. Ay, kat sigurado day ta ah, anak ko. Ha? Nanang, ni tatang ti sumungad. Ah, hunag paiso. Ala, kapit-pitak mat nanang. Kan kitaan nyo ti rupa na ah. Ay na, sa di naman ang tinagturugan na, idi rabi. Anda naman bakit? Ikaw nakitinda naman. Naan ano tarupam si kabubot? Labay. Ano ka rugit, itirupak wakit. Ha? Dayta, gapo itinalabas apa naging inom mo, di mo pa yan amo no apay anasugat tarupam. Awan na ito'y bakit? Anya nga awan, katno kadardara tarupam. Ag New Year ka, kasta tarupam, bubot? Na ito'y mataro pati inayat mo bakit? Ay na, diyan mo kan ka, bubot. Anay ko. Nasaya at mata na rin kan. Ay, nasa ni itirupak bakit? Apay, di mo malagip no anya tinapasamak kan ka idirabi eh, ah? Agsarming ka. Ha? Ay, nawaw. Anyat, inaramid mo itirupak kung bakit? Apay, kastuyan. Ay, sana siyak ti pabasulam. Ingagaram siguro. Tapno sana ka mapanitayan ti kumparek. Tasyak pa'y ti pabasulam? Kat no nagawid ka, kasta ti langam. Kasanong at sumango ka na iti tao no kastilang. Parikot mo daytan ah. Dayta ti ganaabam iti kinasulpeng mo nga asawa. Ala, agbartat ka pa'y. Ibirok mo ti paka-aksidentjam. Nalabas kamot, bakit? Tapno ibagakan ka. Dandani saan kan amay lasin, bubot. Ni pare edo ti sumungad nele, bakit? Si kaman pa ti sumango ken kuana? Tapay asyak. Ay, bobot. Handa ka kani, pare. Rumwar ka, takasaritam ti kumparem. Ibagam nga na panak, bakit? Na, ay mga matan ti kumparem. Sigurado ang katawan anak ti kumparek no makita na tilangak. Anya ko matipagbainam ngay lakay. Be proud. Dayta ti resulta tinalabas apa naging inom mo. Nasakit lang arudan ti rupak. Kasta pala ti bagam. Awanan, bubot. Uray maagasan dagita sugat. Ay, oo, pare, bobot. Pare. Ay, sumr ka lang, pare Edo. Agda ti kumparem ditoy. Ay naman, hindi ka ba't makaaw-awat, bakit?
Nanano ka, pare Popot? Nganisan ka pa na may lasing, pare. Di na mo nakita nakasta pare idong. Pagkasaman na ita sugat itirupam. Nangalam nga iti deta. Diyak nga rodam mo pare. Ang mga naman no, naidara mo ng kaditadalan. Ka, awan malagip ko pare. Basta nakariingak lang nga, nasaniit ti rupa. Ay, awanan tingwa pa kung pare, ano kasta pare? Eh, pangasin pare. Di mo istoryan iti daduma, ano niya tinakita ma? Ay, huwag pare. Sana mapasamak na ita. Anya ti plano. Di saan ka narum Warrington New Year? Sana pare. Katawan taktukit di nang iti tao na makita dati kastoy alang ah. Ay, Marinelli, tiyak mo tin makikita nila kay mo. Wen ata saanan arumrumwar, mare. Nanana, itaman pa'y mare. Saanan nga agbarbartag, mare? Wen ata nasugat ti rupa na, mare. Nasugat? Nagawid adara-dara ti rupa na. Tsaka mo nung naidara mo dum di tadalan, kapo iti sobra bartag na. Mabit lang ipakitak din ka ti picture na. Aday tamare, kita Ay namaw. Ala, nalabas ti kasta na pasama kiti rupa na, mare. Ay na, sumot lagaya masaanan na rumrumar. Ay nasayat matlaang. Tapno sardengan na ti kaiinom na, mare. Ay, uray asino mo't amare. Nakababain nga tati kasta. No, kayat yaw. Ijay balay latan nga ag New Year tayaw, Nelly anak ko. Mabalin mat nanang. Nala, ibagam to iti asawa mo ay. Di yun naman nga agpakita da ijay abubot kada kayo nanang. Ay dawaw. Apay mag. Di na kayat ti rumwar. Na, apay ka na. Ada ka di rik-rik na ijay asawa mo. Mabain takas jay mo tinapasamak iti rupa na. Apay, at napasama kaya anak ko. Aday ta nanang, kitain nyo. Nan. Ay nawaw. Asos. Naibdara mo dum sa amay anak ko. Apay ngay akas ta tirupa na dita picture na. Day ta tiganaban ti sulpang nanang. Anya nga ron ti plano, bubot. Saan ka maki-New Year? Saan pa yun, Nelly? Bakit? Ay no, adu ti arak ejay. Hindi, bakit may... Katpod numat, uray agbartag ka, ano kayat mo? Saan yun? Agin ka pa'y laang dita. Amok matlaang akayat mo. Amom, no, anya ti New Year's resolution ko bakit? Awan lat amokon, bubot. Di mon tumanan aramidan dayta. New Year's resolution tarupam. Sa bali itan bakit? Drawing to dayta, kunak manan. Asino nga iti kadwa ni bubot ijay balayaw, Nelly anak. Pinilit mo kumaatap no imay. Di ba di adat-datayon tulaang mo't Talaga adi na kayat ti umay nanang. Kasano nga raw ang ma-enjoy natin New Year na nukasta. Awanan na ta sinobraan na mati inom na idi na palabas a Pasko. Extended pa iti Christmas na nanang. Nalala, bareng pagnakman na daytaan na pasamak kenkwan na. Kastamat lang ti kunak nanang. Idi pa'y ngamin a New Year's resolution na ti saanan nga agbartag. Gamdi namat mararamid. Anya ngay ita. Ay, inuray na pa'y laang magtakasta tinapasamak kenkwan na. Rupa pa'y mga raw. No saan nasugat ti rupa na ay awan nanang. Sigurado nga isunto man ang ti number 1 nga agkaywara di ta kalsada. Happy New Year, pare Popot. Kastamat kan ka, pare idong. Kamusta ka matan pare? Nasayat mat pare. Imayak, tanadamag ko saan kagaya manapan itayan na katungangam.
Saan nga ron pare? Nakababay ka rin iti katugangat no, makita dati kastya napasama iti rupak. Adda, madismayada kanya. Sabran tumat ngamin ti panagin inom mo pare. Huwag nga ron pare. Bayta ti bigdot ko. Aday nala kapag sangon ta. May sabuti lang narigat no mabartag tamanan. Ang mga nusan lang na ti rupam ti masugat pare. Marinelli, nakita ka na pa ni Pare Edo iti ayan nyo di kalmana. Wen Marisabel, nag-text ni Bubot kanya. Saan dan sangot na nag-shot, Mare? Ay, nag-shot da, Mare. Ngambasit laeng. Ay, nasaya at ano, saan daan nagbartag nagpaiso, Mare? Nagbutang siguro nila kay ko Iso kinontrol na matan, Mare. Nasaya at kit di, Mare. Taambo na ti agbutang. Italaeng tarupa na mismo tinasugat, Mare. May daramudon pa iti maminsan. Ang mga nujakton malasin. Anda ka di pa face mask mo dita. Bakit? Anom ti face mask, Bubot? Usara ka. Mapanak man nagsibog. Anya? Agsibog ka lang nga masapol nga ag-face mask ka? Nakababay no, anda masabat ko dita dalang. Adda ti face mask iti drawer lakay. Ialanak man nga ron, bakit? No di mangag ka kumakanyak ide, di saan kumaan na pasamak ken katikasta. Saan nga rin? Last day jayo na panaginom ko. Arami na ko, nanya ti New Year's resolution ko. Nay, Pare Bubot, kung naklaki din wa sino tinaka-face mask sa masabat ko iti dalan, sika mo gayam. Happy New Year, Marisabel. Ay, Happy New Year mo at ken ka, pare. Na, kumusta mo itong tarupam anasugat nga ay? Ininot mo tan nga gimimbag, Mare. Ay, nasayaan mo nga rod, ano kasta, pare? Ay, no, dimngag ka kumakan ni Marinelli. Saan siguro ang mapasamak ti kasta, pare? Huwag nga rin, Mare. Naita ti kamalik. Nagbali na kasulpang nga asawa. Alak, tinapatag, nakaamiris ka, pare. Iso na laeng ta, ne, inuray mo mga kasta ti mapasamak iti rupam. Imawag ni Manong Cesar iti cellphone mo itay lakay. Ay, kat sinong batam ko man bakit? Katun mat, Anyang itimbaga na. anya kumapay ngay. Agshot kayo kanumanan Dahil talaan, timbaga na. Wen. Saan? Arami ina kong ti New Year's resolution ko, bakit? Kaya saan ako nagsulsulpan? Ay kat nasayat ano kas talakay. Saan mat adakas ti uminom kat. Basta saan akanayon, kan ammom ti agkontrol lakay. Uwin, bakit? Agyaman na karagita, pamagbagam kanya. Ay, nawaw! Di ka agsulsulpeng, tapno mayadayo ka iti mabalin apakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.